marakrak di karikmet ken katoy ayat nga awan katinggana hinggat mauyos kay to'y biyak. Ayat ngayon sagot ko napudno din tuwa mangikulbo itnaem itik barukong ko tapno mariknam iti kinapudno di puso ko kamkin buko kudam iti mo naglabas ka kumalipatan ket paliwanta asa ngalan ni ayat siksikalaen dito'y pusok ken kaunda ikalimani ayat kuntun amarak-arak ikarikmet ken katoy ayat kung awan katinggana hinggat mauyos day dibiyag siksikalaeng dito'y pusok yan kaungga ikalimani ayat kuntun amarak-arak ikarikmet ken katoy ayat kung awan katinggana hinggat mauyos day tibiyag hinggat mauyos day tibiyag. Ilimiket na suline panbantay din ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when nagpaisong agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dadungalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema mi umay kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo kalsada umaket pumintas tapnuing kami met mapatas ti
biyahe naginawa ka nakarelax. Hay saan kumamat nga agrigrigat, ngem adamat kiti sa kamasi. Panagduras ka po agsangpet nga project, pantayan tapno saan nga makupit. Taday to'y ket pagsayaatan, no adda ti maobra nga libre. At damat timpuyog ti umili, uray no awan ti tangdan mi, at ti tinulong kami matlata. Isunga uray at pumanaw, at dantutiin na pagsublian. Tamayat nga talaga dito'y ayan mi,